Ya Allah, sağa sen жараткан макулуктарыңдын санын чалып, көзгө көрүнгөн дагы көрүнбөгөн дагы sen жараткан макулуктардын саны канча болгон болсо, мен ошончо сага мактоо айтам. Балки бул да аздык. Ya Allah'ım, sen мактоого layıktısın. Анткени sen Rabbil Alamin, аламдын жаратуучусуң. Сага акыйкатта мактоолордун бирөө дагы пайда бербейт. Бирок Allah'ım, sen акыйкатта мактоого татыктысың. Allah'ım, senin sүйүктүү пайгамбарың Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salam jana salavattар болсун. Анын үй бүлөсүнө, анын сахабаларына, жана анын үммөтүнө дайым Аллахтын өзүнүн хайыр, жакшылыктарын түшүп турган болсун. Allah, bil filan, баландай ulu баландай менмин. Мен сенден сурайм. Тилегим ушундай. Бул дүйнөдө кыла турган амалдарымды сен каалагандай, сен ыраазы боло тургандай кылганга мүмкүнчүлүк бар. Мен өмүрүмдү текке кетиртпе. Анткени мен өмүрүм сенин алдыңда бир нече убакытка берген аманат. Allah'ım, бул дүйнөдө жаштыгымды текке кетирип турган катарында кошпогон. Орто жаш болуп калсам, акылы жок, некен бейпарасат кылбагам мен. Allah'ım, эгерде мен карып кылган болсом, колумду жаштарга бата кылыштан менен алып койбогон. Алкыма арам нерсе кирип, сакалыман арам нерсе чууруп турушунан сактагам. Allah'ım, мени татыктуу үммөттөн, татыктуу кул болуштан насип эткен, татыктуу үммөт болушка, татыктуу үммөт пайгамбардын аркасында ээрчүүчүлөрдөн кылган, татыктуу ата, татыктуу бир тууган, татыктуу күйөө болушка мага мүмкүнчүлүк бер Allah'ım. Allah'ım, bul dünyanın ahırı da senin aldığında oğuzundan kelime çıkışlardan katarına koşkun. Menin dünyam sadaka katarı çıkıp kete turanların kılgın. Menin akılım bul dünyada adamlara payda keltire turan kılgın. Allah'ım, bul dünyada sen bana oğru vergen bolsan, oşol nerse eğer men taqdırıma жазылган bolsa, anda hakikat günümde keçirip dur algın. Eğer de bul dünyaya sunov olgan bolsa, bana şifa vergende oşo şifanın arkasından meni hidayattan, to'g'ri yo'ldan ayırıp salma. Allah'ım. Sen ulusun ya, sulusun Allah'ım. Ben sana Allah'tan kaytıp baram. Hakikatte sana kalına kaytıp barganda, sen beni özün razı bolgan paygambarlar, şehitler, salihlerin arasına koşkun. Avalke sen jaman görgөн, adaşkan kafirlerin arasına koşup, meni tübөлүктүү tozokко salıp salma. Hayırlarım sen, soranarım sen. Senden başka soranarım yok. Senden başka soranarım yok. Senden başkadan sorana da albayım Allah'ım. Antkeni başka biri dagı men muhtacılığımı çeçip bere albaydı. Allah'ım, sүйүктүү пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'in darajasını bu dünyada және ahirette biyik kılın. Және ошол пайгамбардын жанында кыяматта senin beyişin болгон Kavsar beyişin, Firdavs beyişinde Kavsar gölünün eteğine turasın. Allah'ım, bul dünyada meni beypayda ötközürbe. Meni özüne de özgöre de paydası jokturdan kılbagım. Men ahırkı demime çeyin başkaga, mamleketime, el jurtuma paydası diye turanan kaldım. Kara kursan arkasından çırkagan, kör albas aç göz. Akılı jok kempaylardan kılbagam. Allah'ım, benim baldarımdı sağa ibadat kıla turan kuldardan kılıp çoğaytı gör. Menin kıyamatga çeyin urpağımdı özüngdün jakşı joluna kabul kılgın. Eğer de bir düşmançılık kılan bolsa men аны keçirgim Allah'ım. Anın jürögüme mağa bolgan muhabbat sal. Eğer de men biröөгө jürögümde kemçiligim menen, özümün kemçiliğim bilen jaman görüp kalgan bolsam, ya Allah'ım, men jürögümde oşol kek saktooну alып sal. Antkeni men pendengmin, erteң күндө men adашып кетишим бар.